кейеҙгә баҫһам, шәжәрә һәм башҡорт кейеҙе республика байрамы 2008 йылдың 27 сентябрендә Әбйәлил районының Амангилде һәм Ҡаҙмаш ауылдары уртаһындағы Иркен Биксура яланында үткәрелде. Байрам ғына түгел, 2002 йылда башлап ойоштырылған кейеҙ баҫыусылар ижадын үҫтереү һәм таратыу буйынса республика семинарҙарының быйыл яңыса киңәйтелгән проекты ине ул. Республика халык ижады үҙәгенең Урал галереяһы Әбйәлил районы мәҙәниәт бүлеге менән бергә кейеҙ баҫыу семинарҙарын 2005-2006 йылдарҙа үткәрҙе. Был йыйындар йылдан-йыл ижади төҫ ала барды. Сөнки семинарҙа Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының художество графика факультеты студенттары һәм төрлө райондарҙан балалар сәнғәт мәктәбендә, ижад йорттарында эшләгән рәсем уҡытыусылары ҡатнашты. Ә Башҡортостан телевидениеһының Хазина ижад берекмәһе был саралар хаҡында тапшырыуҙар, фильмдар әҙерләп, бөтә республикаға, киң йәмәғәтселек иғтибарына еткереп торҙо. Кейеҙ баҫыу эшенең яңынан тергеҙелеүе ошо берҙәм хәстәрлек, ҡыҙыҡһыныу, ижад итеү, эҙләнеү һөҙөмтәһе булды. сантиметр бәләкәсәйә. Шуны иҫәпкә алырға кәрәк. Ике яғынан да 20 сантиметр утыра. Мына был бәләкәстәр. Өлкәне 4-3 метр һалһаң, 2-60 кына кала. 40 сантиметр инә. Теге яҡта 2 урын бында 2. Теге безнең файла бар. Кайнаган һыу менән ҡойола. Биҙрәмән һауап килә. Художественный кейеҙҙәрҙе тегендә алып киттеләр. Әле беҙ ҡалғандарын ғына мына ҡуйғанбыҙ бында. Шулай уйнап уйласалар. Самауырым ерҙая, яндарында сыная. Самауырым ерҙая, яндарында сыная. Торамылда татыл тейеп, хайрап ҡала тирәйә. Торамылда татыл тейеп, хайрап ҡала тирәйә. Ana Halime sen
Her bir kişinin kolundan inmey. Kayı birazdakinden tiz gene inip bara. Kayı birazdaки ozakırak. Şunun için anlaşına bal kurumdardı. Kösteri beriştüğü bizim kızlar moşney darıl. Hey zaten burayı bitti biz. Moş kızları duraydı hazır. Kulluğundan her yeri sattı. Bileklerin sigelmeye bak. Basa bötkense görükmeyin. Teknika hangur hada. Nesime? Odak basa. Stüktör bulmahan üçün aldan öketip asıp karayla tüzetken yerini tüzeteriz. Katmaz vurulur. Türlü rasmida türlü orada kalırsa gerek. Oturmayın. Yolu bulurga değişik. Kipi tok Bunu kaynar hol gerek. Edireyde zemiye kaynar holdu. Size kızlar neçe artık tutulma değil mi? Yılgaga aparıp yuwabız. Appaqqına keyzer bola. Mana şu. Halkın Terebize ışaytıp buğabız. Eye, ışaytıp bökleybiz. Tigiz bolğun üçün müte yaqtardılar. Balaslarga, Atı balıqsılar eye. balaslarga indi köbürek. Nabal yalı bitinde faydağı көп. Hızlаған yerlerge halıp oturga bola tapışkalar işleybiz. Berekelerge öğretesiniz mi? Öğretemiz. Güle perdeler işlerim. Hakkı. Türlü şey, türlü şey. Kim diyse bir şey. Yol buyurları. Haraqtagana bitalar mında. Hayır başı gitmeler. Yolda gördün mü bitin? Быйылгы байрам Биксурай аланында куелган 5 тирмә хожаларының кунактарды каршы алуы менән башланды. Бүгенге Әбиәлил районында башкорт халкының 5 ырыуы вәкилләре яшәй. Авыл булып утырган ырыулар тел фигыльдәре бер булһа ла, һәр кайһыһы тарихта үз эҙе, үз батырдары, үз йырҙары менән илде байыта, йыйындарды биҙәй.
Қадірлі қонақтар, әбдиялinin yerine рәхим етегіз. Havbağınız ırıldaşlar, kan kardeşler, yürdeşler, baylar selam ruhdaşlar, bütürdeşler, türdeşler. Ey de kız rahim edin. Abdiyalinin yerine. Korot, әсі korot. Ауды қаймақ менен korot, дәмләге тәрбиелен. Ауды деген, ауды Hürmetli kan kardeşler, her birimizin көңілінде, хәтерендә ата-бабаларыбыз тұқандырған ут яшәргә тиеш. Хәтеребез туры, тере утын кабыдайык, вакыт капкаһын асып, ак юлдарга басайык. Bizim usağımızda ut istep, videoğuzda hırayımızda rəhim edilir. Пусть горит долго. Подходите, пожалуйста. Рәхим edilir, hürmetli qonaqlar. Биш ыру халкына хас яңы тормыш башлау юлаһы күрһәтелде. Ак киез кешене гомер юлында оҙатып, йылытып, һаҡлап барган. Kızın suyu boş durmasın. Tastım al eleyim. İlama gelinkeyim. Kuttan kutlu bul. Ondan oldu bul. İğimden uy düşsün. Kolumdan eş düşsün. Olturağın halvırap, ağısı bulma bir kesim. Kart kaynana alanlap, yağısı bulma bir kesim. Кыяу йортына баргас, албырган макыдыкай, кыздар каршы алганда, ыргып düşman кыдыкай. Yol başlarken dağ başlar, koro kunap kutarma, koro ayak kilin tip, şumlanırlar kıdıkay. Düşkən yerində daşday bak.
Күңелдәрең киң булһын, зифа буйың, нурлы йөзең, бар халыкка ям булһын. Әйдә килен алып борындан калган юлга, әйдә килен алып борындан калган юлга, татлы гомер иткән ердә тормыштан янды була, татлы гомер иткән ердә тормыштан матур була. Ана кызы килен иткән түгә үрдән батыры, ана кызы килен иткән түгә үрдән батыры, ырыгыннан атышына тамяндардың батыры, ырыгыннан атышына тамяндардың батыры. Түгә үрдән тамяндардан килен төшөрдө бүгін, түгә үрдән тамяндардан килен төшөрдө бүгін. Килен тимәй бергәләшеп татыгы дөнья йөгөн, килен тимәй бергәләшеп татыгы дөнья йөгөн. Кая тауда күкләнгән, карсыгалай бул балам, ырыс, бәхет түшәлгән, төкле аяклы бул балам. Ак киев намазлык кеүек. Унда кешенең ак теләктәре, тормыш адымдары ла ягылып барган. Юасала, күңел аса, бүргәндәр, хай уңгандар, йола үтәү изге борыз, бер ашылай тугандар. Бар килгәнме кудагый, яманатын хатып куйма, келгеләрен тойда куй. Кадасаның хәле нисек, тугын сисеп беләйек. Килтерегез токсайды, үзем йөкмәп бирмен, юасаһы аз булһа бик мул ине тиярмен. Токтың асайык, юасаһын сәсәйек, токтың алдын асайык, юасаһын сәсәйек, кудагыйдың күлемен бетергәнсә ашайык, кудагыйдың күлемен бетергәнсә ашайык. Юасаһы балыкан, безнең кудагы икән, юасаһы балыкан, ышанмаһаң ашап кара шәкәрдән дә татлы икән, ышанмаһаң ашап кара шәкәрдән дә татлы икән. Кабыргатка кудагыйдың кулы ябышар икән, кабыргатка кудагыйдың кулы ябышар икән, һезнең яктың юасаһы майһында бешә икән, һезнең яктың юасаһы майһында бешә икән. Эйтерде, тышта берәү йөткерде, эйтерде, тышта берәү йөткерде, кудагыйдың юасаһы тамагымны бетерде, кудагыйдың юасаһы тамагымны бетерде. Ике кудагый тату булһын, яман һүздән телем тайһын, терәк булһын яшьтәргә, татулыкта яшәргә. Кызды ата йортынан киездәр биреп озаткандар, кияү йортында киленде ак киезгә бастырып каршылагандар, килен бүләктәрен киез өстенә утырып кабул иткән. Кистә була, хәситтәре була. Самавырын едая, тирә-ягы сыная, самавырын едая, тирә-ягы сыная, кызларда тотыеп, хайран кала тирә-як, кызларда тотыеп, хайран кала тирә-як. Яңа икән сагып китә даруының нурлары, яңа икән сагып китә даруының нурлары, ана шулай үдә бата капсагыры курдары, ана шулай үдә бата капсагыры курдары, ана шулай үдә бата капсагыры курдары, ана шулай үдә бата капсагыры курдары. Кыпсактарда бүген байрам, күңелле көйҙәр яңғыраһын, биш ырыуҙы әйләнеп ураһын. Килен һөйәбеҙ, килен. Әйдә, теләктәрегеҙҙе әйтеп ҡалығыҙ, киленде һөйәбеҙ, әйҙәгеҙ. Әйдә, килен. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ыласындай соғыс бул, бөркөттәй отҡор бул, иш бул, миңә ҡуш бул, бәхетле бул. Алдыңды бала баҫһын, артыңды мал баҫһын. Йылы киеҙҙәй күңелең йылы булһын, киленсәк. Был түшелдерек бала емелгәндә кәрәк. Мына бәпәй булыр Алла бойорһа, шунда түшеңде ҡаплап, күҙ теймәһен тип түшеңә, һыуыҡ үтмәһен тип ҡаплап йөрөрһөң. Бәхетле бул. Таңдар атып
Келді қамәлі қонақтар әлбәлектер сөйлемді Башқұртымның кейі өткен елі кейі кемелі Башқұртымның кейі өткен елі кейі кемелі Кейі көшек ұлы бала көңілінен білмегі Кейі көшек ұлы бала көңілінен білмегі Шәжәрәміздің елдерін әр сақалмады шәйік Шәжәрәміздің елдерін әр сақалмады шәйік Күйеуге беріп қыздарды кейінде түшірейік Күйеуге беріп қыздарды кейінде түшірейік Aileler tavıp durhun, sabaylar dünya kurhun. Bugün bir bala dünyaya kelgen, ol köbeleklerde doğan. Şol balаны көрүү үчүн biz ahiretlerim менен yayılışıp keldik. Bana hinga kilen depey kusteresleri iyi bir ahiretler. Buna belekaska ak yer, ayak bulu bir hızlamahın. Sen gülekka düşep koyalım. Bir elik de bulur. Uğraşkansı uzer ol. Yetten kız bulup yeter ol. Uzine tin yigit tapıp kiyevge sıkıp gider ol. Öyleyse hırmatını edip et gündegiler tegip yibergende he. İsimleri kim bolsa baydın? Gülbanı onun ismi. Borongo isim bulgan iken. Ulan daha kuştu. Buna oyak taşlar alıp geldim. Harık yönüne beyler. Kadağı kalayma dur. Ayet bayga okşagan atamına. Bigrek kremata şu kütlemeyen hala. 40 gün boyuna kilen kabir sitnen yürütüler şuğa göre uydun dile balan dula hakla. Keyiften tigilgen katanı ayağından düşürme. Benim kudum tiyme yok. Karayım hele. Başına kurum hırtıp gideyim. Görün bizde kümüş tenkeler ben kaşların sada turgandaryny kız bala Kız kaslı matur olan kurt kişiler hüyün bir özünde kudetiymeyin. Kıdı vardın adı var, basa kurbehle var. Kıdı yoktun adı la yok diler bunlar, basa kurbehle yok. Ak dirmelerde, ak kıyırderge, törüp kıyıge, birerge yazan Allah bir habep beyimizi. Amin. Balanın giplerin kunaklarına tapşırayıq. Bana yanı doğan balanın gibinden buldaklar tige turgayıq. Terbiyeler kurma yaşarın devletlerinde Terbiyeler kurma yaşarın dayanışlarında Günde imanıyla maktadır yaşarın Günde imanıyla maktadır yaşarın Eylül kuraklar rahimi dirgin kurtarın Kutigin eylül rahimi dirgin İmanıyla maktadır yaşarın Yanlar bilen yemli gül seske tuğayları Şu bülre dağda aralının ağalının
Kızlar ne eyte? Кияу дип әйтә. Yigitler ne eyte? Кәләш дип әйтә. Кәйеф яшь гаиләнең балаларын йылтып торучы кадерле каралды булып озак хезмәт иткән. Әсәйдән кызга, өләсәйдән иянсәргә аманат бүләк булып калган. Хайырлы көн, хөрмәтле кунактар. Хаумыгыз, кан кардәштәр һәм якташтар. Изге эшләре, акыллы ниятләре, хезмәт һөюсән халкы белән дан тота ул Әбиялил йире. Бунан берничә ел элек бөтә дөнья башкортлары курылтаена арнап, был ердә изге эш башланды. Кыдыл һуын һулаган, 40 тау куласында урынлашкан Рыфкужа, Казмаш, Амангилде, Үтәгән, Ишкилде, Һәйткол һәм Бурангол авылдарының ак күңелле инәйдәре куш куллап республика яшьтәрен каршы алды һәм киез басу серләренә өйрәтте. Ак киезгә батһаң. Басхак ни булыр икән һуң? Тип фатиха алган яшь осталар изге сәгатьтә ихласлап эшкә тотынды. Ак киезгә басу, нәсил тармактарыңды барлау, тарихыңа, юлаларыңа байкау ул. Бүгінгі байрам тантанаһын асу өсөн сәхнәгә Башкортстан Республикаһы хөкүмәтенең премьер-министры урынбасары Камилә Җәүдәт кызы Дәүләтованы, Әбиялил район муниципаль районы хакимият башлыгы Владимир Петрович Павлюковичты, Башкортстандың халык артисты, Рәсәйнең атказанган артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Әхтәм Әхәтулы Әбүшахмановты. Сәхнәгә сакырабыз. Рәхим итегез сәхнә турына. Уважаемые участники сегодняшнего праздника, дорогие наши гости, мы, абзелиловцы, рады приветствовать вас на нашей гостеприимной Абзелиловской земле. Абзелиловская земля – богатая земля. Она богата лесами, горами, реками, озерами. Она богата людьми, она богата глубокими национальными традициями. В районе проживает 46 тысяч жителей, 88% коренное население башкир.
Район расположен на краю республики. Ехали, видели, как далеко. Рядом громадный промышленный город с полумиллионным населением. Но наш народ сохранил и высокую национальную культуру, и глубокие национальные традиции, развивает ремесла своих дедов и отцов. И сегодняшний праздник тому подтверждение. У нас войлоком занимается и промышленное предприятие, промышленное изготовление войлока. Мы делаем юрты, белые юрты из чистого войлока. Ручная выделка войлока развита вот в этих населенных пунктах, где вы сегодня находитесь. Вы сегодня были в Бурангулово, видели, это центр наш по изготовлению войлока. Ну а также населенные пункты и Саидкулова, и Ишкильде, Амангельде, Исхак и так далее. Можно много перечислять, где эти традиции глубоко хранятся в народе и широко распространяется и передается молодому поколению. Я от имени администрации районного совета всех поздравляю вас с сегодняшним мероприятием, с сегодняшним большим праздником, праздник войлока. Хотелось бы пожелать участникам соревнований, значит, больших побед, а все, чтобы зарядились сегодня хорошим абзелиловским настроением, чтобы сегодняшнее мероприятие осталось надолго в памяти, и вы увезли отсюда частичку любви абзелиловцев. С праздником вас! Ахадыр худ мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Камиля Җәүдәт кызы Дәүләтовага бирәләр. Рәхим итегез. Хәйрле көн, хөрмәтле достар. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые хозяева, уважаемые участники сегодняшнего прекрасного праздника. Прежде всего, разрешите мне приветствовать вас от имени Министерства культуры и национальной политики Республики Башкортостан и передать вам самые наилучшие пожелания. Вы знаете о том, что проводимая нашим президентом Муртазой Губайдуловичем Рахимовым национальная политика дает возможность сегодня всем народам, населяющим нашу республику, сохранять свою культуру, сохранять свой язык, сохранять свои народные традиции. И ярким свидетельством того являются те огромные, большие мероприятия, которые проходят в республике. Это и международный фестиваль «Бердәмлек Содружества», это и республиканский